Nilai I truly believe that we are the lost council under the leadership of Dr. Kunjungan Mohan that he will not compromise block 1 and block 2. Otherwise, in the case to come, we will be in the war in Zambia. Lagi orang tu, mesej nanti dan mesej kuduran. Joki di teling tu joki kuduran nanti. Lagi pilih tulis berapa? I would like to address our activities to kindly look to the matter so that no untoward incident happens in Kalbiago in the name of Block 1 and Block 2. Puthon dilihat itu pada dilihat itu niarawan itu kami kita akan itu conference kita lagi menol itu kecepataan pada hari itu pas itu cekal lagan introspection is must and it's very important time ini ya akhirnya like konjaya stage lo kami alhamdulillah satu ada orang cirinya tadi ini approximately itu lebih orang juga komite yang bersedia actually anak itu orang we know that in order to see border continue longer like that so far university na tidak isi border yang saya kau makai ini orang ini dah orang Yes, satu komiti berjaya itu hamil regional komiti, hamil regional komiti, anda universiti berpusat di dan ekonomi soalan itu lomri pantai itu berjaya, lokal buku dan budaya berjaya, hak anti negara orang ini soal apa yang itu. Ini pantai itu ini karena ini ada saksi dan biasa soal pengajian ada ini kami kembali. Kami belajar ni song, abang kita kan ni orang bagi siapa mu bagi kini, asal orang ni bagi kita orang bagi lagi mana Karbi Students Day, malam bang. Karbi Students Day bukan mana council pun tak boleh di, tapi ni aku kan bagi siapa di tapi kalau tu sudah kalau terus council ini kan so honorable C yang macam ada juga mau kan lagi. Ni aku kan, ni kan cuba lagi. Okay, kami simutik saya ikut lagi begitu. Kalau suami bangkai pula songlong kena tan itu lagi cari yang semua mendukung mati itu saya dah mendukung begitu. Mungkin lagi saya jangan lebih dipen cenglok ekdom hal universiti cari anak itu. Alang itu paling semangat itu, alang itu paling siapa ni itu pun. Kalau macam macam si orang kena kini saya kena bercerita. Situ di motion sih, itu lah. Lalu si Pini Ladakh
na chitong dong pen bangke ningarong ka do be ladak non central committee halong glembo about vice president ka Joshua lang so celebration along chitong min ka barim sa central committee of president ka ni buat ka hai di ka hai thang sin di wala du alang itu kan kita ini dak dola si pen pek abani mi lo ala ta kaya ya pero malang di pustahan central committee barim president kalau sila lang litum ta doi banda pil dak chitong si dak president lilin ben singin tamo ke si atun gonta barim non claim dom puji ekdom malang litum ekdom mane dorapet lang lapende lang tum bang mane ke farman gonta ekdom mane eklai vet si dosi lang tum mata lang tum mata kita lang ke lo ini lapende ke farman ke rai kom ji fan khai racha rai kom ji fan ori cha rai kom ji fan ज्यादा साई पुस्तमे दे नहीं पुस्तमे दे जी पुरा तो जे दे ला तो पकला से lang mata क्या होप सुरु बे नि हे होप वाला नि पिन पेंसी हे के नंता पुदामे लो पुदम के ना ana kisung bena bena ke jom la si puthot da regional committee itu ta regional ya song president la ni tera song of secretary dia soalnya curu Prik ke ninju ini alam tiga tapi pun curu. Konde yang bangso pen ke kondak kontana itu exam. Allah so pan kadang ada risu jangan pun. Kado itu simbat itu mana gitu je lah Lang kita mana ani behang itu sendiri si labang si megolo lah vice president lah kaya. Joshua hendak sampai itu kita harus masih lah berarti itu mana yang sedikit jadi sama dia lagat suha waralong ta isi parsen ta itu semua lepas itu silamang ke nong ta militan jino militan kelong ta lah pentel jadi kita ada regional committee presiden terang sama itu disebutkan lagi itu ndak lokal militan itu sih kalau militan itu militan siang kapan lagi militan kan orang militan itu semuanya semua itu militan militan kesu oh dalam sih jangan apa kemarin sih nggak ramai nah jadi kita di mana kita masih militan boripo sih menjelas kesu mata jelas itu Rangke bitung tum hasname translate ke kabilo charlie song ahin pen kachuru bajir la pini le bangso amai lo nang tum birta nang ri bini phanang tong dun thega po la si pini le bangso amai ke 66 birth anniversary of Karbi Student Association matanama council pen ke hokpon Karbi student day ko bangso ni long pini tum ningarong pi pili tum chief guest hisap pen Karbi ang long mas council a chairman Sara Juti So Panchup Hapon lo lapen special guest lapen guest of honor abang kelitum former president KSA mate ex president atum pasilitum chup hapon lo lapen litum ka chup hapon ateng pet penang an aluhi tumbang ni tumbang nang chetong dono hala solong litum kar bilo charlie song haroghar regional committee pen bang ening karong alam ka cepaklang kang tumbang kelalo nilitum kar bilo charlie song central executive committee along vice president Sir George Timu alang lihin balbang so may along paklang dun lo litum dok muka along sa may si hawar harog hat pen cheklok penaan hawar ke dung apol dabang yong si EPSC ala bakso aku cing sentarang bi pulo tangte labang so hawar long tame penaan risu yang tumbang si ipaplang ko ng thegduyi polang ipaklang pon lo la so teng pen litum ka chup hapon a chief guest chairman Sara Juti So tame labang so long CM Sar Penceng Lok MLE long litum Karbilo Charlie Song Haroghar Regional Committee pen claim dam rapet pen abang so asai abang pacun ponang palangli hin pen pinilam cak pilo hala so long bang litum Karbilo Charlie Song hin pen alang li phantame churu parpik lo conference ta leader polos bang so aputha bang litum kaching wai pon aware thepin li bar anniversary pon ninge parongani non pin litum bang so celebration non my meeting bang jud alola my meeting jud dat pen lotang pen litum cultural programs kami padu ponji